tariki ya 23 muri Gashyantare nibwo tuje mu makuru n'ubudi ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. N'ubundi ni amakuru ari kugenda ajya hagaragara ajyanye n'urupfu rw'umuvugizi wa MAA23 mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Willy NGoma wapfuye ku itariki 24 nyuma y'igitero gikomeye cyane cy'ingabo za leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC. N'ubundi ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, ariko hari bimaze kujya habona n'ubundi nuko igitero cyagambwe muri Rubaya n'ubundi muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru cyamaze kuba kigwamo abagera kuri 15 b'umutwe wa MAA23. Kugeza ubu ngubu imirambo 9 imaze kugaragara y'ababa barahitanywe n'iki gitero gikomeye cyane, ariko imirambo igera kuri 7 nago iragaragara. Byinshi kuri raporo y'abatasi ndetse n'inararibonye sensitive tower bagaragaje neza uko muri intambara ya MAA23 ndetse na leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo hamaje kwinjiramo abo mu burayingerazuba bw'isi, ubwo n'Amerika, bavuga ku byo biri kugaragara ku mirwano haba mu butasi ndetse n'ibindi, ari nabyo byagejeje kuri kiriya gitero cyagombaga guhitana abayobozi bakuru ba MAA23 harimo Willy NGoma wahitanywe nacyo ndetse na Sultani Makenga wakirokotse ku munota wa nyuma. Byinshi kuri byo turaza no kujya muri raporo ya Reuters aho yakoze nayo ubushakashatsi ikabaza abantu mu nzego zigiye zitandukanye kugira ngo imenye amakuru neza acukumbuye ku bijyanye na kiriya gitero ndetse nuko intambara iri kugenda. Turaza no kunyuramo uko intambara iri kugenda n'undi hagati ku kibuga cy'imirwano. Ni byinshi bikomeje kugenda biba, ni byinshi bikomeje kugenda biba kuri uyu mugoroba muri iri joro ari tariki 25 umutwe wa MAA23 wagabye ibitero bikomeye cyane muri Masisi n'ubudi, aho ushaka kwisubiza ibice bimaze nk'icyumweru leta yarafashe. Byinshi kuri byo nibyo tugiye kwibandaho mu makuru yacu arambuye, kankubwire ngo ikaze. Dukurikije raporo n'undi zo mu busesenguzi bwa sensitive tower igaragaza ko abo mu burengerazuba bw'isi bamaze kwinjira n'ubundi muri intambara ya MAA23 yanganyemo n'ihuriro rya leta mu bijyanye n'ubutasi no gukoresha ikoranabuhanga rigezweho cyane cyane za drone. Muri Rubaya muri Masisi ibitero cyagabwe kuwa 24 mu rukerera ku isaha y'isa 8 n'igice. Hari habaye neza amakuru y'ubutasi, byari bizwi neza ko abajenerali bakuru bo mu mutwe wa MAA23 haba Sultani Makenga ndetse na Lieutenant Colonel Willy NGoma bari kubuze kuba bari muri Rubaya, ariko abiza kurangira n'ubundi gitero kijyanye witwa Willy NGoma. Byari byagenze gute? N'uwitwa Sultani Makenga, General Sultani Makenga nawe cyagombaga kumutwara ku makuru y'ubutasi meza atavangiye yari afitwe, nubwo byaje guhinduka nyuma. Byagenze bite? Ibi byose byari byapanzwe, harimo n'amakuru avugwa n'izi nararibonye n'aba banyabutasi ba sensitive tower abavuga yuko amakuru yarazwi neza ko Willy NGoma ndetse na General Sultani Makenga bagombaga kurara muri Masisi, nubwo ngo byaje guhinduka gatoya. Uwitwa Sultani Makenga mbere y'igitero gitoya cyane akaba yaraje guhita atorokera mu rusengero rwari aho ngaho. Nyuma y'icyo gihe nawe wongeye kumenya amakuru ye. Tugahita tujya no ku butasi n'ubundi bwakozwe na Reuters aho yabajije abantu mu nzego zigiye zitandukanye, yifashishije umusirikare mukuru muri MAA23, ariko nanone yifashisha abandi barwanyi bakuru babiri muri MAA23, yegera n'umusirikare mukuru muri FARDC nawe igira amakuru imusaba, ariko nanone yifashisha n'umuyobozi muri ONU mu muryango w'abibumbye cyangwa se muri MONUSCO nawe igira amakuru, nubwo bose basabye kudatangazwa amazina yabo n'imyirondoro yabo, ariko bose bahurije ku kuba amakuru y'ubutasi yaragaragazaga neza ko bari abasirikare bose bari muri Masisi muri Rubaya, bose bari bahari igihe kimwe ku isaha zimwe, bigaragaza ko abo mu burengerazuba bw'isi bamaze kugira muri iriya ntambara bitandukanye n'imyaka 30 ishize, kubera ko byari ibintu bitandukanye cyane. Nta makuru y'ubutasi ari kuri uru rwego byari hari. Amakuru y'ubutasi yajyaga agaragara muri ino ntambara yatangiye no guhindura usura ku kibuga cy'imirwano, dore yuko FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo batangiye kwinjira mu ntambara neza. Hari n'uduce batangiye kwigarurira, aho MAA23 nayo nta kintu iratangaza, nta n'ikintu
iratangira gukora cyane kugeza ubu mu gace ka Rubaya aho igitero cyabereye cya drone cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo amaze kuboneka imirambo igera kuri 9 ikaba yarajyanywe Goma, ariko imirambo igera kuri 7 yo ikaba itaraboneka kubera ko bavuga yuko ishobora kuba yarabaye umuyonga nyuma y'igitero cy'ibisasu bikomeye cyane cya drone. Akaba ari ivyo ngibyo maze gutangazwa muri Rubaya n'ubudi muri Masisi. MAA23 yagabye ibitero nijoro mu rukerera rwo kuri rw'iri joro, yagabye ibitero n'undi byo kwisubiza uduce tumwe na tumwe muri Gatoyi twari tumaze iminsi twarafashwe n'igisirikare n'ihuriro ry'igisirikare cya Leta FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo. Reka nkubwire ngo nahanga mbaye nsoje amakuru yanjye, niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri muyoboro mushya mu Rwanda, reba ngo subscribe ukande kuri like kugira ngo tubane nawe 5 ariko nanone waduha igitekerezo cyo muri comment. Reka nkubwire ngo ciao ciao.